Hamba ngeenyawo ngibuyelile emkhukhwini. There's no problem. Bafo. Yebo. Hey, long time. Long time, my friend. Ngisadlala isnooker ngale. Yeah. Ngiya nje namhlanje. Bawona bawili kakhulu. Ngiyeza manje. Sure. Ngizobuyisana nomakhelwane bami la engangiphila nabo. Ngoba sengibuyile. Flat ilambile, imoto ihambile, angisena lutho. Ngenhlanhla. Umkhukhu wami bewusekhona ngane zakwethu. Ubuyela kuwo umkhukhu. Wanibona nje ngihamba ngeenyawo ngiqeda ukwehla eTexini lapha. Qeda ukwehla eTexini laphana. Ngemkhukhwini wami ngane zakwethu. Akonakele lutho. Just a part of life. Yeah. Just kunjani? Oza la. Ngifuna wena phela. Ngimana phela wena. Ngifuna amanamba awini. Uwil. Uwil bani? Angazi. Ngifuna manje. Chale. That person. Yeah. This is my true identity. Sengena kwami ke manje naphu kwami. Ukwami ke la. Kwamakhaya. Kwami la. Ngena kwami manje. I-toilet leli. Toilet la kwami leli. Ilona leli. Toilet lami la kwami. Akuphelile sibohlile manyosi. Akuphelile. Kwami ke la. I've got 3 room lo. 3 room lo kukwami. Now man, so I've got a running water here. Oh now. I thought aphelile. Ugesi kasinawo labasivalela ugesi. Inyoka kufikile uEscom wayinqamula zonke. Nazi inyoka nayebo. Yizo lezi. Izinyoka lezi okanibona. Fikile uEscom wayinqamula ngane zakwethu. Injena ke impilo yakuthatha kubeke phezulu iphinde kushove phansi. Njoba nibona nje. Ngikwami njengamanje akuna BM, akunalutho. Njoba nibona ngiphuma eTexini njoba ningibona. Ngenhlanhla ke imkhukhu yami isakhona angikaze nje ngize ngiyithengise. Angikaze ngize ngiyithengise ngoba I knew ukuthi impilo tshela mina ngalibali la uvela khona impilo nje mshana kunjani impilo njalo ke ngani zakwethu ngikwami njengamanje ngisazophuma ngiyodlala isnooker ngizame ukureconnecta namajida of which is it will be an easy thing because kona amasentshane enginawo la ephaketheni ngizokwazi ukufika lapha thengela amajida amabhiya ngingene emajideni sidlala isnooker amajida aphinda angamukele like before siqhubeke nempilo ngani zakwethu siphila umakhelwane lo lokhu kwakade kuyishop kudala manje sekwahlala umuntu ke phakathi is my neighbor. Kunjalo ke ngani zakwethu kunjalo nje bangenze nje ukuthi abantu benoking bhaka akunankinga futhi angibazondi kahle nje uThabani umngani wami Thabani ubhuti wami uBhaka umngani wami ubhuti wami yabo uBhaka umngani wami ubhuti wami uThabani umngani wami ubhuti wami sizoqhubeka ngani zakwethu sizwane kube mnandi ngisazohamba nje ukuthi uBhaka ngimthole efonini
angazi noma usedamini yini mayesedamini phela akatholakali kodwa nje masetholakala efonini sazo organize ngimvakashele kube mnandi nje siyoyidlela inyama sidlela utshwala la yabo King Park akuyena umuntu engingamina akuyena umuntu engingaxabana naye forever akuyena umuntu engingaba naye nenkinga naye King Park so nje ngisazo organize hambe ngimvashela uBhaka siyonibonisa futhi sesi together yonibonisa nje sindawonye sidla inyama sidla ihenisi sidla iVSOP kumnandi nje ngane zakwethu siqhubeka nempilo so indaba yethu ningayingeni kakhulu yabo ngena indaba zabantu eningabazi ukuthi basukaphi nempilo mase nibona bexabana it's just a normal thing abantu bayaxabana abantu bayaxolelana abantu bayilungisa izinto kudepend ukuthi uzwano lwenu bese lihamba ibanga elingakanani bafo kunjani kuyaphileka bafo yeah abantu bangirecognize abantu bangikhumbula kuyaconnecteka ngani zakwethu nabantu bese siside sona isikhathi umuntu esehambile la emkhukhwini kodwa ke phela impilo mayisibuyisela khona naku akunankinga nje mina as long as ngilifihla ngani zakwethu ikhanda as long as ngilifihla ikhanda okunye nokunye ngani zakwethu kumina kuyibonus Thabani yena ungishayile ngendlela angishaye ngayo wangilalisa phansi kubhlungu akubhlungu ukuthi uThabani ungishayile kubhlungu ukuthi isimo singibuyisele emuva uThabani bengangishaya ngendlela angishaye ngayo nami ngimphendule ngimshaye kodwa lokho akuchaza ukuthi nami mangishaya yena impilo yakhe bezobuyela la kubuyela khona eyami yabo omunye umuntu ngamntalapha ngenze kulutho kuye omunye umuntu kwenzeke something kuye so ayikho into wrong lapho mina ngikubona kuyinhlanhla ukuthi at least nginayo indawo yokufihla ikhanda noma kuumkhukhu ngikhule ngawo umkhukhu ngikhule nje mina ngomkhukhu yabo kunokuthi kuthiwe ngiphume emafletini sengisestradini anginayo indawo yokufihla ikhanda sestradini manje ngibhizi ngilala phansi kwamabridge ngimbatha amakhalbot hayi mina ngibona kuyinhlanhla kakhulu ukuthi nali kwami la umkhukhu wami ishigate umkhukhu kuvalwe ngemkhukhu njengoba nibona ngaphakathi imkhukhu ikwami ke lapho this is my place no asibonge ithuba ngani zakwethu nibe right nje niphile nje niphumelele bakwethu nibe bahle nje sibonge singomakhaya kade wena myeza wena siyamyeza msunwesha ngiphenduka isihlama nje nguwe wena nje lo ngiqhatha noThabani no King Bhaka wena msunwesha wena wenza lento owuyenza laphana ngesikhathi sendlunkulu ufika laphana udriver imoto ezinkulu ama Legend 55 ezinhle imoto ngingazi ukuthi le imoto ezinhle kanje uyithathaphi fika laphana udriver lezi imoto uzofuna ukungidayisa lapha ngikwa King Bhaka uzofuna ukungithatha ungifake kule moto zakhe ezinkulu umsunwesha wena wawufuna ukuyothengisa ngami laphana uthi unezimali ezinkulu asambeni uzongixhasa siyendlunkulu wenza lo masimba lawo ngathayima ngathi ifumbuka plensha lesiqhamuka ithi yona izongilekelela ukuthi ngiyoxolisa endlunkulu namhlanje udayisa ngami koThabani kumanje mina ngithola inhlambe ezingaka nje kuthiwa wena lona odayisa ngami wena nsha wena mina manje ngibuyele emkhukhwini ngenxa yakho busy lana
leli business nyana lakho leli osebenza ngalo laphana komasipala khankasayo uyakhankasa lana uthatha imali eyiphathamandleni lapha kuthiwa le mali uyinike mina ekubeni ngingakaze kufike lutho kimi kuthiwa kunemali wena oyithatha kuyiphathimandla lapha uqede futhi lezo mali uzongipha zona wemiyeza awukwazi ungiphe ngisho isenti wena msunwentsha yeke ukulo uhamba utshela abantu uthi khona imali owakwangipha yona wena nangesikhathi sikaThamara ngathukelwa wena nsha uthambile laphana nayodlo 2000 noThamara after that kwathiwa lo 2000 uphe mina u2000 ushare nami ungakazi ukunike ngisho isifatingi wena msunu ungakazi ukunike ngisho isenti namhla kuyoze kube nini miyeza ngithukelwa wena kuyoze kube nini mina ngihluphekela wena njalo nje mina mekwenzeka izinto igama lakho malingena alisale lami ngoba yini ngoba sibona ngisho abangani awuyena umngani wami angikwazi kini awukwazi ekhaya angazi umuntu wakini awazi umuntu wakithi kodwa manje sengathi samathe nolimi nje sidididini angazi ukuthi miyeza wenzelana lamasimba angaka lawo yidla wedwa imali zeyiphathimandla lapho uadvertise business lakho lele ngingalazi uhambe ngama legend 55 engenawo mina kodwa yeke ukuhambe uthi wena umngani wami wena kuze ngingcola igama lami ngenxa yakho angingcolisele mina igama lami ngingangcoli ngenxa yakho miyeza msunu kade uyangidakelwa wena shit man wenza ivideo la wenza ivideo usabisa abantu angazi ubani lobuthi kudingeka ukuthi anqunywe lo video ngizwe lapha epagini likaThabani uThabani eyidlala laphana uthi wena inyanga kumele inquma umuntu uyadaka wona msunwesha uyasangana wena ubani umuntu shothi manje sekumele kunqunywe mina or kumele kunqunywe bani uThabani uyahlanya wena ngoba leya video yakhe angazi ukuthi ubani lothi kumele anqunywe or mina lo kumele anqunywe uyangisanganela wena mfana wena uyangisanganela nje futhi udu uyabo kumanje mina buka ngisishiphe sinjani ngenxa yakho ngiphelile inhlamba ngiphelile nyafinish iBM liyahamba yindlu ebengihlala kuyo enhle iyahamba ngibuyela emkhukhwini ngenxa yakho miyeza uhamba ukorobha ngegama lami kade indaba yakho